Frank imeze bite se man? Karetse wagezemo ryari? Sergeant B. Karetse wagezemo ryari? Man nanjye nibera muri ryiriya man ku mukoki niho nibera. Waje Naka ufite telefone ya danje. telefone naragahaye. Man kigali umeze neza we biragaragara man. Ngiye nyuma nibereye ku itushe. Ufite amafaranga. Ufite amafaranga pa. Ariko se man gutari gufata umuntu byageze bite? Man ufite umuzigo wallahi ni danje. Samusala. Sha mwana amafaranga ufite. Mano ubu abantu banyumikara bazi gwara gafasha uje gufata ibyana. Mana Nsimeze bite upa? Mana ni fresh mana dore mana dore nagatushe kanje kazimye wallahi. Kana zimye. Mana mwana gutari kumufata. Ni tushe ryanjye ryakwamye. Man borose yawe se. Katuri tuzahuze. Nari John we nari tuzasubire turi kuno mukobwa nanjye mufata. Sapa. Ariko sha igihe nagusabiye telefone yanjye wayinzane ko nayigutije neza mana umuntu w'umujama kweli. Koso ipazo kuzana telefone ni ibyo byihutirwa kuniza telefone boneza. Telefone sinayikubwiye ko ndikuzanira. Ndikuzanira. Oya mpariza telefone nigire mu kazi mwana w'indinzi. Yumenya ko watiye wawe. Niza si ikibazo. Ndi kuyikuzanira hari ikindi kibazo gihari. Murara nagasumane kumene yari ni yamane ndagasukare nagatirano mane Frank ntuzongere mane. Ibintu ntago ari samane.